Ekyanda kiriyo nikigumizamo abariisa omuri Kiruhura nibakwatana beragaragwa nyuma y'obunyaasi hamwe n'ebidiba by'amaizi kwoma. Zimwe aha nte zifiire aha bw'embeera egi. Ababaagi ni bamwe aha bateganisiibwe embeera egi bwanyuma y'omutindo gw'enyama kukyendera kandi ekiteganiise ebbeeyi y'enyama hamwe n'ebindi ebirikuruga omu matungo. Kati obudde buno omusana guleetera ente okubeera nga baira ekapuwala nebula amasavu gali. Ate omuriisa yayina ente yebandamye okutunda enungi nikimukomera. Obwa hato kubona amatungo agiine enyama y'omutindo kigumiire abariisa bingi. Ente ntono nnyo ate omusana guno gwatukosa nnyo naddala mu kitundu eky'Ekiruhura. Kiri nti ekyabuzizza ente ekyeya kikyatukubye nnyo. Abariisa nibagira ngu obwa hato okuguza amatungo gaabo nakyo kigumire ahabw'okuba mingi gabandami. Mbwenu notete kuriibwa akuba teine emaizi eryaho nibabaga basharira embwa zirya akuba toine nk'okugita kandi ogiguzaho ebandami ahansi nenuuka endijo turugire kugisiika bagire kugirya yarema bagiziika. Babaga egera izooba etahire rigye keta nehikaho yaremera hansi ahabw'enjara etire ekyokurya kyona nyangwe ese nogireba yona kweri yomere keji nimujugura zingahe n'imitwaro 10 kateteeka n'imitwaro 20 ya miliyoni 3 ningi 2 nungasta kuza negurwa emitwaro 10. Buri izooba ente 20 nizo zibiire nizibagwa kandi hati zikyendiire zaza aha nte 6 kandi embuzi 40 nizo zibiire nizibagwa buri izooba kandi nazo zikyendiire zaza aha mbuzi 15. Gashaka Paul Turyamureba.